Ntuko nini Ndhiru Sinita wa Meru Kadhuri Murungi na andikire barua mwerekeria wa mbia cia thirikari niwe Controller of Budget Margaret Nyakango na kumuromba atikarekerie mbeca cia Mumiru kirika wira Mwangaza indi ino nikenda itikathukangue ni untu uria riuretete murugutira umunene wa gisiasa kaunti-ini ya Meru na ntuko ya umundi Sinita uyu narumirite ntito ino na barua ingi ina ugaruruku baria augite mbeca iria arombaga itikarekerie tiba mwana cia misara na cia utumiri ungi wa into cia gitumi indi obo na Mount Mama rebo kiuria ni kethirwa o nebo watho okuga na mwandiki wetu wa nteto niwe Boniface Mwongera na rumirite nteto ino na njira indasa tukwaraniria nwe munene obisi control budget ya Ndhiru ne Kenya Daktari Margaret Nyakango gukurukira thimu igure barugere Sinita Contemero bona Kadhuri Murungi andikire obisi eventu kwenjume ekiume kethiru na tushokerie na tunithie biara atwira mantu ya thatu onto bwa mbere ni ati mwankira thaitore ere ni nusu ekotembere mwakajo thirikari Contemero itembarwe kwithirikine budget yo kurukira mitambo infimis kendo bisiomba kwithira ikithunya kurekeria mbesha na kuikuga nande otendururu kinyemwe kethiro ikirekerwa ije ni amwe na mbeca cia mishara emweri jotore onto bwa jairi ni ati otikigina ikethiro ikirekero gwita Contemero baruga shonde itiona netwe na kwa kulingana na Daktari Nyakango ikuga atiri nonto bunge Seneti nebere gavana Kaira Mwangaza getene ninyakona gazeti notice ya kono neneberwe no mwanka wakirekeria mbesha gwita kaunti Meru kuthirishia tumira ruguru gavana Kaira Mwangaza kwithira kwina court order ya kona ni onge bwaja thatu na bamothia bin Daktari Nyakango na mbirire nyethro Sinita Kadhuri Murungi na ndikiro obisi yo baruga bo batere kithero kana ukato imuntu kana obisi ereko kira bathingatero no thobwa Kenya betongairwa ikishunje gya tibe kana yo 28 mtetito cha Daktari Margaret Nyakango shiria unacio ndenge ntukwenarwa Sinita Contemero bona Kadhuri Murungi na shokere andikira ntu ba Contemero baruge bera ojo nkemwekira kanywene gakwa aruga baruge bere ndikire siobi ataugite andiko ba Contemero bakalo mishara yao kana mo batu ntuko ja kuendelea county na gichonko recurrent na ko kerewe baruge wera siobi akethwa kinengira gavana Kaira Mwangaza ambaye cia kujengo iriko kanereko mwanke gambarire churito kotini redro regamba ukinyura muthia nke reporter Ndoshero TV kumaje kingina ngine na kinege mishoni Nairobi mbeta Boniface Mwongera.